ka jingaki jong president ka Voice of the People's Party ubadairu MLA ka nongkram da ka basya thangan bandawa na ka sarkar jalaban penthamai no ya ka reservation policy ka balayat mentala laisngi armit ulanang yo su ka jingkyrshan nagipat ba nong song ka jala bat kumjuru na ka wei ka sengsan partai ka United Democratic Party haringkat bat wei UMDC klamseng kat kum gajing sakhi menta kasngi ka apsan tarik jemmang arjar pulai layo I ya gajing tu jong kipat ba bakentup naru kisam la puli ki college prepare jong kanong ba haringkat bat ki khna school dak jingsan ran ki kimi ki pa ki bala wan ban ai man sim bat kit bucket wiang na ka benta ka kot ka khia yau Bah Ardent Hakane kasngi la sakhi ru yo General Secretary ka United Democratic Party ubala wan ban ai jingkyrshan yau Bah Ardent bat habakran cikilat pathai kubor Dr. Jemino ula penpau ka mat jingdawa jong ka VPP ban pentmaya ka reservation policy ka deiru ka wei na ki mat jong ka UDP ka bala bu ha ka mat yalap election haswa ban let chaupat ba Mereka itu bersumpah pada sorga dan awal expert committee on roster. Kemudian tanya komite itu pada apa yang menjemput. Apa perlu saya undur? Kali-kali kajian dong kajian sorga nasi kama Hadien terlebih. Ya kajian ini pada. Kapasi kalian. Nagalan negara dan betul juga ni kajian syarikat. Israel negara sorga kadang pun ini saya usul kajian khot dong kenongalam seperti Kaya pa sa sinjam ka ba? Patay ka mga susunod na agad ay kapor talong pa management system at management jo katibuan ang may nagtisilod ka ba fair wati ka siyang pala doon man po yung nagtisilod madagaling ka nung kalinti ka din ka dyan sa rin Nakalyang MDC klamseng na nong tmai constituency uba latip lang karkongo ulapen pau baka reservation policy kami hapsyo bandang penne saupo na kabanta ki khasi jaintia bat saupo na kabanta garo henry ladon kam ban penthamai no yaka Hakikatnya mat ke gaman bat ngaptip kini gi program parti mo kamtam gil parti sa jingshah ga alim shim minister gi mar bangi kar kini ga response jong pai ba dari musim kaya ini kam mar kini di kam kami juga future juga teknologi kamtam kun sama mar kini ji ni ga pakhar me kali kalau totally illegal mar ba kini kita office of member nam kami ada kanu no ga reservation nam ta official reservation bale no governor kemasan governor kata kali ko tinggi dah kan review ini reservation. Tinggi mana review kalau Shillong, kalau pasien lah Shillong mau, domang muda 40% you garo 40% ni kami half show itu saja. Kalau masih tinggi population, kendai lah kat sawat. Kata kau, betul kan review no. Mari Shillong ya, warit yo lang kaju kapah, ke buat kapah fine kamong nya. Nakalyang jong senjuk ki nong nya taksi hasar bat khapsar da ka jingsau khia ya ka lawai ki khon ki khti ha ka yo kam yo jam menta ka sngi ki lami pat ba na ka benta ban ai ka jingkyrshan bapura ya ka jingdawa jong Bah Ardent melab sayomot ban penthamai no ya ka mat reservation policy mari su bakani ka taw ba ta ka lawai ka jai benriu nam ta ka lawai ji khon ji driver jongi ko taxi driver jongi pat ka taw ba jok pateng banwan sarkar kan simulwan sinjam ban le yak ne banta mereka nispoish mereka tak perlu kasih jong nispoish ban sao iwan ban kashan na banta kani issue baran yang kita kan lu kurang manusia ada sarkar kan pade ini sim ke sinjam ada begini aki lang baw lu pro uti kabu ka jengkar pat lang tikilai ku ikut ke kasih jongi suwa shimlam ya kekli back shwa let shwa ke shugi let shwa ke political party ke jongpi bu shwa ya nang ta ka dawa ka jat benriu ada ka jat benriu ka ja jat benriu ka do ka jat benriu ka jalap kangam jalap no kan mentoi ka shugi